ngesicelo bangene bo emva kwe Jesu mhla elenga eKalvari awathi kuphelele ufesiwe Ubila moke usikile envelope 500.
sikholwa
Ukuthembeka 1,000
When I wake
250 ngena 4,000. 250. 250 siphuma nge-4,000 ubabuyona zokhona ukuthi athule endleleni sikhona ukubamba kahle la siya khona ngiyacela ama-10 rands walungiseni bazalwane Usibona unyona. buya bababosi 3,750. sekusho amasiphethe kuphela siyacela kakhulu bazalwane asihambeni ngokuzethemba bazalwane 4,000. hayi bazalwane nangafavelani mani ne-10 rand ke 10 rand bazalwane
bye.